Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Ilham Firdaus. Kali ini saya lagi berada di atas batang kayu ini ya. Saya berada di spot bakau, tepatnya di Riga. Kali ini saya akan mancing menggunakan umpan udang hidup. Oke, strike bosku. Mantap. Kita strike barakuda. Oke, mantap. Ada urat kah? Kita strike BBGT bosku. Kaki kita dah nak i. Betul mengamuk buat tayang ini ah. Mengamuk buat tayang ini dia tahu awaknya. Okey, strike bosku. Mantap. Sutrek. Oke, kita coba lagi bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Strike. Strike. MG. Pada ayo orang hecok sport ke nak ni kan. Kita strike MG bosku. Oke, kena lagi bosku. Oke. Aduh. Cho không tươi ra đây à? Tan 5 mana? Biar ada.
Pijak lah. Oke, kita coba lempar lagi bosku. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my Udah Haji, monster ni. Inilah hasil kita sementara bosku. Alhamdulillah hari ini rezekinya banyak. Ini bosku baru sejam sudah segini. Alhamdulillah. Baru aja strike bosku. Wah, kerapu. Kita coba lagi bosku. Oke, strike. Strike. Oke, uji ale benar. Oke, strike kepiting kayaknya. Strike karang.
Oke. Oke, mantap bosku. Merah mata bosku. Kekong. Oke, strike bosku. Puji MG ya. Oh, ikan sumpit bosku. Nah kan? Nah dia, kenyang dia. Wah, dah. Bosku. Bawa tak tu musik kau tu. Mantap. Kita banyak dapat tompel hari ini bosku. Diganggu deh Oji. Hai bu, setuju tiga. Dengar tau NG nah hek jak kena tayo hek oke strike bosku Dubai Bibi. Kita dapat si black bass kon. Mulutnya sangat tebal. Oke, cukup sekian video mancing kali ini karena umpan yang saya bawa sudah habis. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen karena dukungan dari kalian sangat berarti buat saya. Untuk hasil kita dapat banyak hari ini bosku, walaupun tidak ada ukuran yang jumbo, tapi alhamdulillah hasilnya bisa dibawa pulang. Inilah hasil kita bosku. Mantap.